Kutirallamo yapaina nogalla. Kanan mi cuenta pariasheki huk cuentuta. Itzay cuento panam hutin runapa sikin rachik allgu. Ikaino shikana huk tiempos ishkaq kuyashqa amigo kuna arupa kuyana. Itzayshi arupa kuyanganchoqa cuentana kuyan. Itzayshi hukaq amigo nin. Kanan yaqllaraqa manam noqapitaqa ni pi warmi escapashatsu. Cada parlanga kaqa, cada parlapamaq kaqtaqa noqaqa lograrolla neq. Itzayshinash hukaq amigo nin. Kayta makanan probaykushaq nir shonqunchu yarpan. Chaynash las 5 de la tarde yarqukuyan trabajo pita. Yarqukuskininqa apan cantinapa. Uputseq alcohol ta aswata shinkachisha nir. Itzaysh aywayangancho upupayan 8 de la noche kunayaq. Itzay upupaskirninshi nin amigo. Taqay prentichomi ishkaq hipashkuna puqushallana kayan. Itzaymi niyamarqan siempre aywakayamunki. Entonces akuma amigo nin niptinqa chay hukaq creído anir aywayan. Y wajinkuna hawanchoqa kana pequeño monte de eucalipto. Y chaychoqa nin chay amigo pregaqkaq amigoqa. Amigo, qam kayllachora shuyaykamay noqa aywapunta tiyaykushaq. Nin, anir niptinqa chayno katsun nin. Entonces anir chay pregaqkaq amigo puntaskirqa illakaskin. Illakaskirninqa como media hora tara kutiramun chay montichu kaykaq amiguman. Y kutiramurninqa nin kanan noqaqa ushapakamuronam y qamtaram kanan toqashunki nin. Y luego niyamasha chay ishkan hipashkuna rugakamuron paykunata y me aceptayamashqa kanan qamra shiyaykunki. Pero itzanqa shiyaykunki listo. Sin ropa, callapachos, listo ya niyaykunki. Nin. Niptinqa, chay creído amigoqa, anir chip ropan hipi pakuskirqa, listo, qalla yay kuyta munar punkuman qawaykasha, maychota kaykayanki nir. Nikaptinnash allqukunaqa, chay chinakunap kaman hawanch puñuna, ishke hatusaq yaqa allqukun ya saltaskamurninqa. Chay qalla yaykuq runata chip charipakurqa usharikuyana chipyaq. Chayllamannash chay puñukashqa chinakuna rikcharkamurqa rikaskiyan qallapachu runata allqukun muntarakuykaqta. Qayaykachir qeruta aptarkurqa chay chinakunaqa ladrunku ima satanasta kay yaykapamanchik nirninqa wipyakuyan, garrutikuyan qeruwan. Chaypitanash imaykano achpaypa lataypa qishpikamuna chay qallaruna. Qishpimushqa total herido yawarllana chay eucalipto munti manchasha. Y chay manchananpaqa amigun kananatsu. Y mana tarishanatsu chayla dolor chakipuntan yawarsi pasar ropanta shukukurkur ichik churakurkur aywakun wahimpa. Y chay wahimpash aywaykar carrupitan qayakurin warminman. Hulana taripamay nir machashq tukur. Y chaynash chakwanllan warminqa allaw maytara ullqu machashachir ishkishachir nir yarqur llullipanta watapakur yarquykaptinnash yaparin chakan allapam ishkirmi usha chay 12 pila cargaq linternata charirkachir apamuy nir qayakuykan. Y chaynash chakwanllanqa anir kasurninqa linternata cargarkur taripan. Y chaypanash total yawarllan herido. Hukaq zapatuns kanach uqrakashq. Y chaynash nin chay china ashiq runaq kasuyamankichis nuqata
qamkuna paraykur arupakur nuqaq kayla runapita maqar ushashqa chaykamo shamuyka qamqa gustuchar puñuykanki kamachu nirna chakwanninta chariskin maqar. Entonces chaypitash chakwan yanqa anir llapan soportaskir wahiman chaskatsirqa awitsin hampin jabonkunawan bañatsin hampin y chaytam cuentare llapayki wiyakaykamuq kaqkunata y que lección mi noqanchikta yachachimanchik ama nunca mana hinchi reqishqa runamanga kriyinkitsu porque mejor amiguykim qamta traicionashunki mejor kuyam nishuqniki runam qamta qarpurpushunki mana alli rurayman y por otro lado ama nunca qatichika kankitsu mana alli kaqkunamanga ama nunca creído kankitsu mana alli runakunamanga kay amigut imanom rurayarqan penqakuyman hipiyarqan chaynota pasaykushunkiman waray warantin cuidakunki llapayki wiyaykamaq kaqkuna. Gracias.